wacu adushakira weekend bana gatandukanye ninga tusakambure mishiga Bwana sifiwe. Kwamba gutara imbaraga z'Imana zikabanisha zikabisa. Bwana sifiwe. Haleluya. Mura noririmba ku gaciro. Subiramo wa. Subiramo hadi. Subiramo kwa. Baritimani. Alisiki kelele za watu wengi. Abigwa makuu wesa tawala. Akapaza sauti kwa nguvu sana akisema wana ngakenzo Umezeneza cyane hajya gitangira gutyo giterwa keze yitabukira
bavuga ijambo ry'Imana nitumara dutaha. Ngari muzi se kwa amateraniro azabagasozwa n'ijambo ry'Imana se yari mukoro ariko sibiri gusoza iki ni cyo yashaka mukuru w'umutima igitanga komera igitaramo cy'icyo twateranye muri Lota iki ni kigenderaho kuno kwezi kose nubwo izindi gahunda mfite no kwa mazirika ku bana uku kwezi korarangiye Bwana sifiwe. Wowe ni nini mufite mu mutima? Igitangaza cyane. Aho mveka. Igiba yakandi. Ukora ibintu nyine nuko mwana ugenda gukire. Uyu yavuga igiko yuhindura amateka. Uwa musuma kaumami. Mureke isozo sa muri kubwira turasikuje mu gatebo kamwe kuyu mugabo amaze kuvuga hanyuma umuntu wese nata uje kuri YouTube urebe indirimbo ya Ramwe yadufasha uyu munsi mu gitondo kandi bazigize zo kuri kandi ijuru oya cyakitero kibanza rye bahana gatero kabanza oya kona Imana iyo mani sezerano gasoza yabishema mugihe cy'imvururu ibintu byagana imyanzuro niyo mani itameze nkawe ntabwo ishobora ikangwa n'amacumu cyangwa imiyata niyo mani itameze nk'abantu ishobora kuvuga ikangwa n'amacumu cyangwa imiyata itabaye ntawe ushobora kuyitangira iminota ibiri nyene data yabavuga ahasigaye nizeye ko mwasubije biravuga ngo nimusaba mwizere ko mwiza gute Imana ishobora kugusubije mu izina rya Yesu